Wa mugabo urinde we. Uri kujya. Ugiye. Iwanjye. Iwawe. Ahari iwawe. Ibyo nibikora vuba ariko. Gute nigigwe gute ahari iwawe. Cyangwa iwanjye. Ariko madame, iwawe. None. Wiyibagije ko uri umunyamahanga wowe? Uri umunyamuhumuro wowe? Hano ni iwanyu wowe? Sasa monsieur. Oya, nta kintu wemere kugira ku butaka bwa muhumuro wowe. Kandi uri umunyarusange. Sasa monsieur, maka nuko najitika isa yote sisi tuko tunakia kwa kumbe kwata kwa. Ahari iwanjye nahaguze n'ibyangombwa ndabifise wowe ufise iki? Ibyo birakureba. Yerekana ibyo ufise wewe. Twe tube mu bigonyi mwebwe mu amazu meza gutya wowe nta nisoni. Maka nuko njye najitaka papa ariko atakwa kwa. Uracenze. Oya, umva. Bandu. Mwabiraho ubucafu. Sasa. Okay, sawa. Kugira usubire kukibonera uratanga amahera. Nta soni. Mbira mundu cyangwa mpamagara iposi. Wana, monsieur, nani mwenye kwanza kuyepita kwanza twende? Nani anakuambia sema batranger habana ruhusa ya kukua na wewe wanataka kupata magari ya hapa? Muombarinze, muombarinze. Umva. Iyi nzu ngomba kwibamo. Urabyumva? Nase nini? Sio na mkamata boss. Birakaba. Uyu muntu ndamuzi. Unamushuha hata? Uyu mudogiteri. Urumva ndamuzi n'umunyarusange. Yamuriye umwana wanjye yaragiye gupfa yararembye twaravuje byarananiranye. Umugabo wanje muzi hewe. N'umugabo wawe? None. Madame n'umugabo wawe. Iyi nzu ni twayiguze kugira tugire cabinet medical. Ntuzi gusoma cyane. Ivyo ni vyanditseho. Unapitisha huko tunaenda. Mama, pardon vraiment tuko on est désolé. Papa, kamata vyako. Ushazadilishwa ya kutosha. Tuende sasa inatosha. Mimi nachoka kabisa. Kamata. Kamata macho yako kupigia. Twende. Kamata twende papa, twende. Mnakoza mtu. Twende, acha kusikia. Ndio ni shaika. Utanilipa mara ya pili papa. Usicheze wakati. Muda wangu mara ya pili twende ushasikia.